Adofo me mobi biara chi mobi bia kwaba Emergency Ghana TV so no adofo wo hwei na presiding elder owari mienu ne part 2 na adofo me de ba besumwin radio ono akasna no muton atuna no mutuo akasa na no so mu nsema kwa kosise ono ne yire no pipe ewo program is adofo ka me hoan na nya se be kwa kopata o se na be kwa koye de yon na nya yenko pata ne ye ba mesa kire ma adwene ewa kire bi enti hwe ne fa kosi me pa cho ya frame amabo achewa area mama me pa cho area de wadaro ma boko ara me de masama beda mo be na wotwe mienu ni kakra ni na tosu mienu aye kasa tosu mienu right asama wodi beto anasa wokato presiding elder unso a chow esodo me ma okwanya biem otwesan anase ukutam mama me pa cha me kura mo pa da biem sa wantemenka me say presiding elder pentecost presiding elder also a chow otwesan ana ukutam mama me se me kura mo twe okay them prince so presiding elder also a chow otwesan ana ukutam mama me ntwensan me da so agina de me gina okay bonnet of yo awi idea etiefo amutie me boko mikro wuso e chan oye presiding elder o manso ekropon a ene oye assembly man obesra me na ware me na me ne bobra ni bia yekuta mama akomako enwotwe de etoson kro a eseye oba awakowale ni sese hunti nia edikan papa me ne starte aware abraba hyase wo manso ye kuya ye dru pempenso bi no so obeko school na mete na sese onko Tony College on 4 years owie ya and also obeko university and then so on 3 years eti abraba no ya pimpim bi wa krasia ye mfuo ni bia na ye se afede ya bre ye kotra kumase na ye betre kumase eti kumase ho no papa yi wo ware me se Kristo ni be ma me so ma ye na pamfo a me di nachi enti was start evangelism ya okoka nyankopon asem ena menene ti wa ye di kopie asori bi ye wa man church bi mu enti eno na chi no na me de minim se me kunu ye Kristo ni be ma bi gini di ye pa afa na papa no ne niam bi esesa me so me fa ye fra me bra papa also haminti me fa ye from me da from 6 months afa de ma fa ye funu aye me ba na me se oseye no ma fa ye funu papa ikra me so okosua okonso aso de na kohoma betu ro de ene de wa hunu ye da je opon ba na obobo makohoma afa de metre fia nwumre be no nson afa na papa yi e free school obe fi sabre na o kire ade wo kuro bi e fre oreko eti edumre bi na ase me de madwi toato ane ma bi won ho na mbusan se papa se nyema bi ya sesa won ho de eba ne sen be ma start ma sem a msa wo ba ne de eyere ne o mu kura so ye nipa eti papa ti ne me ya ka okete so a du be bi kwa na sabi me yo ba so na bi a metenka se nke bi obeka me na won fi me eti mua na me hu se de obeya na obeya de ya na me so metua makono so metua makono de na metu be da akonwam nti be da akonwam mu a ana me busa ne se mu ana ne ma me wuye nti bu ana me hu se teacher ne ba bi a woni ne start impransam ofre na woni ne kasa no wapie me busa na o se adwumafo ma ne bia na me de masototo fom a ti ne ekotena kro bi efre ebutueja ti yetu ho ba asreso eti ho na me ye imagine se so oba start abrabo bia ebutueja ne ye bokuma se ha se etena ye eti bakwa ko busa no bro no ye tena ye so se bi oni obi tua na ho obi a aminim sabre na menyim iko busa ya o mo se ha ne teacher ni ba bia otemantamra nkoda emu ana ne ma me free mu yakoye ye kama yo ha na mo se oba na baby oba me ma na aduane de a oso woni eti na afede de be wi asia ne se oba no ntoma be pa ho se ne mpana no papa ne jitu ti me so me ye ma dwen se
waje atomo onyin tumo mema oba na hu so papa na woni na yes ade no wo yire wo ma waye me nwade timi kwa abaya no so wo aputu eja ho eni abaya no kokon papa enti eno na me se ekotwa asori fie ho no to mo transfer no so aye kan ye no pa mi cho bia na ja mi je kire di enti mua na nipa wasi sabi bone kwa so di na oguso eti ne ma mi wiye no mu na emma bi ye board be kan kire me se okunu o twempena wa ha winim na me se da bi na me se mpreno so eti wa na abaya ba ko kan kire me se akuensia na mo ne ne te won nkura bi ni kunu ne tankas ni no abaya na start ni papa na twempena ni kunu kura se won fie ni kunu no wale jaye kura ba woni ni kunu tem dendenden fe dem ti ase akuensia na ja ware eti ni maami aye no ma yekoye aye no mu se na papa yi kwa akotwa no ho inshranka irado ko no na konta wani ni aba Teresa ni kunu teacher tawia na ohye abaya ne dem one ne ye de omoye fe de okopie so na mema mienu omo pa ye hu bia na teacher tawia no ye nipa bia oni me ye free pa na me masias me kuma so na akra no so pemasem eti aya ka beda omo ntam asema me ke me maame mo na tena aseka asem no waye na se ansa na busuya no ko ayaka ni mo na teacher tawia na afre me say na asem nka me nka nkyerɛw ba wukunu ade a oye ne me mpe oye krachi ni mi so me ka ono so ye teacher ni say ye nyan kokko hwede mienu ne ekokko obi afu ase nti sa ayaka no me pese wo tibi na wo jai kire de hu nya ti ye ko afum na ye ba na teacher ne beto ye kwan so na oto ne nyina kire me ti ye ba fie na se asem a wo ka no ti asese ja ototo papa so na so wati watwa so se me mfa nya asem de a watwa so eti bi de minim sestela bibi se ekoso eti mo na aka kire me se akola no kra wa fa yafum enam se ene mebo odede afa de mebo odede wo se na mom dede na aniwu isra wa mom dede nam se me mo odede amate twa so cause me sabla me hu se nkra ne do so ntino me ni bibia meka na me twa so afa de papa ikra me so saba ni krom a oba twintwan papa tita no paso tamani anasese ene no so ba ko kra me so oba ni krom da kra ko homa ode to no di nansa pemfo a menyima mentimi nkoba fe de kwamtimi di esa edwanyimre a ne yehwe so obeba o ma me fre no se amko firi dokunu ni mama ebu anadwo no nwotwe na me ne me mani akofiri nkra dokunu ni edi no ne abaya itwisu ewe kropo abontene so eti me dawa na me fa me ho age se mekọ na me de mani akwa ade bi na ade bi a wani samu a na wo kan ye de ampa nyankopon ado me fro kan bedu ne se wono a hu kwan afoka abesi mechi ena am se mabade a maba enti me ko fum enti me kwa roro me ho ewo dem iko bi e me pono me ame dia matrese da so me ko wo me baba ko me ala ko toto so ye bibia se me bo ra dem na me be shit na moja oso aja oba osabi wo mpe ne ma bi etiti sa me de me hu ya na se na kura be ne nani so ade na pre ko akate so ena wa ba be wo atoe ena na me ko yi be shit na me de me siye ne me ko e mafu ti be bedu fie na don kwa pam na awia wo mu na awia se pimfo mitimi so ane me nkokwa ho ti me nwuna adwo kakra makwa akoda kakra na me ko yi be shit na me de se me kete so se me da me ya se me da na na moja na sa asenke aba ba shit mu bi na no moja we nya aboa moja we ye nipa moja na sabre na nipa ye mpa ebofo ti na nyema bi wo hono mo a nyame eskasa eti wana msibiso usu moja we ya maba be hu ye nipa moja so wanka medome egu moja no so de me fro na na jade de na wo ye na de brafie na me se ka no kure asa meye de meye ansa no so na wo se ya ye no kure na me ni akola na wo de me ayiye no ho no me ne no aye sa de na mpa nti me ko ho no be da me nchen nti anadwo no ene moja start etu no na me wura ho me ho se ade me ma me kura sa bi me nya bi wo no ho da na oba wa be ye me kura emoja na masini sadan me ba aduane kura me ni bi tintokwa ne de ye beto aso anadwo na eti mu ano ana ne ho hyehye no ana odi mrika ko ono an headmaster wo esres wo o se ne classmate no ko bona mane ye ko kwetese wo ye ko huru so wo bia entwa afi de papa yi huru sai waje nsemu eti mi so de meye bia menye no
menene da ho anadwo da ko bia no wanya me ewra sorry na da ye bia maso no ma ho saa da ye ne ben prensa so ni eti me pese me ma ho da ye kra me so fa na me so papa de da ye ai maso da ye me so da no abadaja abo naked eti me so mabusa panin bia wonim da ye ase o se wo ne wo yerete na wo bo naked da ye mu a eye dwamammo eti wo bo adwaman kanokre na me se de adwaman saa se adwaman de ye bo ayebo but ye bo no wo ne kwan so nti kwan ben na wo gina so a me beti sa asem na tum se bo so me se wo bo adwaman se wo mo adwaman din se nyakopon a menim nyina gina nanim ene dai me kunu bi na no se me nense na me se nsuo ben saa pentecost ni be presiding elder mu evangelism leader mu a wo se me nense ene fa nsuo no ma me a me ni yiye na no ofro ka ba manso na papa frame phone so say mo modran mra na ma ne a me kunu di abebo no ti ano pa me fa me ho ne me papa kurum ampa me te ho a yeso abeda ne kurum ko ye ewie no abeda ne kurum yenso ye o mo hye mfinfin consider na papa ya ba one na akonta so o mo beje ma ware no na akonta na ka ho oba ya amane o de tum papa enim say ai papa no ame ba oba no wonie me say asana me kan ne me nsan oba no me so abo adwaman eti wonni se e wo mpanimfo yanim ha wodi si dia de meka bia me hu sanya no kure na se wantimi ani si dia ese sanse wa bo adwaman nti e na wo se oninsen ne ma pa de na afa ne sa agro sanse ye wale ye no obi afara asem bia anko nanim da si wo heda ye se de wo agro no kwa me koto moto ma no na se woni ni ye we no koto moto onum ye no sa afa de obo ato kwa me afa de ka asem pa ma mti na de okeka ne de me de me nti ase yi wo se papa ma asem pa o mani brisamo bifiri akwa no anu hu mi biemu no say na din say de wabra gaman boda ye mu de ye ka ne hene wo se ai de meka na meka afi de be yan so mbesere kwan no makọ etim papa de ofa ne say ebufu aba de bia me kotoa no ho no ma ebe ye de ma bia pere bi kura abem ti menna na oni kan ko ti be da me papa nchen 3 days na papa friend kwa me say wasam na ode ba wo se ne pomasi bra pa ne se kasa na mentie wo se papa me se be de wo ba no me de na bra wa wie me nwale de biem me papa so de koso atra me nchen wo fra na afi de won fa o fra na afi de won fa na papa wo metiko no so de ko na wo kwa bibia me wo adanse de ebesi bia pedanse ni na frɛ me e ka kyerɛ me ni ja me ba kumase me ba ya wo de letter ahye me nsam letter be ni a wo se an me de wo kwa wadu sa me do call papa wa kan papa ho se wo mpranfo no so na akokọ tena ya me do akọ wadu se wo ma e fa wo ma be hwe wo ma nti wadu fo letter de ma me family woni na am se yo mate na jam kokọ da me sister ho eputu eja ti me yi me ne makora e kan ho na me sa akoye ti me wadu fo ne date o mo de share me na so ya na me koye na o mo busa me se ra wukuru so wadware eja ne ma na wo so da ye bi wo ho daye no mu no wose ne point ogina so so da odi bodua obeja asam kro ma maka dua bo no wose wa ni wa modua no na ye busa wo se dwaman na wa ba na se dua bo daye na wukuru no wose wa so wo na se do obeka ye no saa eti ye to asam ne so na wadwufo no ka kire wo mo se maami kwan a wo fa so eja maami ye de wadu ha de ye nyina saa asam so nya aware na wiase de aware contract papa kwa na menim say yes aware contract that day nam ti free sa wadu pani ne no aware contract so owura wo fi say o contract a wo sign no untimi adwuma na fa adwuma ra de akoma no na ba bia wo kekere bo an kwasane no wo sane ne wie da busua ne show say ye de hia no wagya na yate na emom ye ni say na wo wie a bra wadu ho na ba bia mo ye amadwuma ne ba bia mo ne ma bi dida no ye ni mo chini yankototoma emfama mo fedie ye de sankre ya ma still papa ene me nko me fra ne se wora da be ne ye be hia wo ho a onfi me fe busu me sia na me sika enkura ne sika sa be sister cities pe papa yin fa nko ti wa na me kwen na se wodwo o de se mpanifo me pam chewo papa nyam na me de ne ba o de me ba na mo kan asem de ye kwa wie ye ni still won fa me nko abusua no fra no kra won fa ana me busu mi sika so ma ba ha ben prenise prince aso ni e ba bia mo so on first ka me jan ti se papa me ne me ma yenye den ye didi afede na ase me command so kodi gala
ko gala pa ko so na tie okay mama ntinam ka se tofa bono ne how titru ne se presiding elder so waso da ye mo enti dan so mu na presiding elder se na yire se me mo say na presiding elder utimi to man say elder na wo so wa from achi a ene wo so je obetumi e den sesa ontimi me busa me so me de pem no wo de pem no me de pem no sense no me di bat ono ni kan ni ma no ho se de oye ya me kwato so a ye kwoboro ye ho no ene de to so mi no wo si me ma me be si moja empra se na one presiding elder wa bon ho atwede empra dodo se ba ya ba ko pe no ba ko pe na ono na elder ware no wono na chi ena we ni so ba ya wo ma ware we ni ba ya wo mo me ne antiama wo ba adwaman na wo mo adwaman me pacha me put it pacha me mo adwaman antiama wo bo adwaman ana wo mo adwaman na mi bu sam prensa wo bo adwaman ana wo mo pacha adwaman mo ye ba ma no oba ba mi kun chira me se ba ma we na me na bo adwaman ti mi hu adwaman amabo oje di se elder na da ye bi na waso ana oboapa aware na fro no ebia elder ha wonya ne class presiding elder for university na wa bia asem bia say oha elder da ye na woso ya na say oha class no level abam elder ko university mama so sai tokra wa kopi wo de wa ye kuya ohwa na da ye bi na presiding elder na waso ana oboapa moi ewi ase a asem ya mi kan ye to aso a kopi asole na wo ma na misumo sabe wa man church no ye pastor Blama ye kopi ho no mo afede obi na no kra da ye de no na ohu se nsisi nsam so papa fede wo se me ye high oh ye high ne de we premier me life na mama ye premier za nim sampo sure me wo premier ni bi o central market fefe wona ohu na wo se wo ye premier ni because we premier be me na mu na me say premier ni de ene na chese me ye skani ba de me nim ba ya ka oha elder so da ye no daya ne de ono onim ne daya waso de bi usha oso daya no pa chanya daya ala ba woni ne ibusa brasa be no wasa anyim bi presiding elder yes lai wom lai tuam anyim bi de bi me kase lai wom as lai tuam lai wom etuam presiding elder lai wom lai tuam okay right ti ni nyina mu no abusuafo siai elder nyina so ne se waso daya se ne yira bo adeja ti ma me obi bo adeja che se awodayem me busa so me be crofo mama dwene obi bo adeja wodayem che se obodam obi bo adeja wa che se ne mom adwama mode mante bi pani kasa ya ka chem se oso daye ne bia obi a wuni no abo naked e ma chese bia obeyi ne ntoma ana opa ne ho ntoma wa so yeso da ya naked chese me de minim ne se naked eye animguase ade bi sabi obi bodama eye animguase enti ni tietie mu no me fa ne se edammo ashasi okay ti se koba ya elder kosia wabusuafo no otumi tua sika bi se me de da na me de ya adwuma me jima da ya so de president elder ka se bodua de a ano osio me buso wabusuafo no na wajao na tete wajao ana wajao onyami o wajao ana wajao onyami wajao president elder ya bibi o te the apostle kai apostle say wajao na this say ye twa wa timi oba se wo awo so ni ye twa wa nsembisa wo ho a yebusa eya agreement dey na elder gina so presiding elders ye nyina so ntwa ne yira wo na dentia wo de asame to manim no be ka kira ne say me maame eye saade bi maame na anya ahoden da abepem na wo nwuye eti saade ne menye na papa I confuse me ya de me kopie sofo a okay so confuse you apa chese o dada me no so say sema na okay chese o confuse you to masum sen kra ne doso na even ene kra wo bebra wa hoden no na eda me ensa no sequestration so ka so nkoye saade no wo se me ma ne ya o mo be meti me wu na oba de wo ya wo nchire o se be ma show castration na ye na oba de onkotwa
me ko chante ko Pierre Pastor Brahma nim ayes also o chane o ye castration ade yes sanwa yes ne ba ma bedwo na wo de de mama musisi ye yo eti so palewa no o mu ka chane se maami nya ono na de ne ho ba se obetwa wo mumienu na mahia na musum ya awalefo na musum twa eti obubu sa me prensa se obusuani a wotai awale awotwa yachi ene hwan me kunu ka kire me ayi wo mo se ene de aware de wo no yire ware am ya adwen baako enya abusua asem nti me ne me yira plane to mo ki kan se mebre hunu na me kwa ma kire ma dwene sesan ana o mo se ma me na de na se na koma anyo so na mo ne ne ba ha eti se ye pipa atoso wo senkula dɔɔso sɛ ɛno nti wo twa wo yera wo yade atom ba hwɛ na wanye wade sɛ ɔkɔwo baabi sɛ waa na wade ato senkula ne dɔɔso de sɛ sɛ akora bi yɛ den ɛba ba ka ho na ne nya eche elda kɔwo baabi ma echi na wo sɛ si a yɛ queensi ɔne na wo mienu na wɔde miɛnsa abɛka ho nti ɔhwɛ nti ma ne yɛ sɛ me elda ma yɛ sɛ wo de mienu no bɛsɔ me de so na de ma no ma ka ho de 13 right elder tia do maybe anase ye na ye wa kire ni de me pese me tie presiding elder here what can wasem na me pese kakra wo kan na wo twe atwa mu no efa presiding elder wo so a chow na if you no chi no e na asem ni ko pie pentecost software nim de akoye ne se software na oje aware no na software na me woni sese na mo ya ayonkofa ena one wo ayonkofa sa sofu tutu no one me sofu mreku no no mo ya aye asofo mo manso a o mo di nsa wo so eti asem court no mu na afi ye frɛ papa ya o ma o mo kwakye ne pen kra eno so sa akoye sa de no no ntua na no mo bɛkye ne baako eno wo se me na mama ya kye no so nyam na me ya kye no eti sese no da bi mama ni nyina mu president ha president me catch us apostle say wa she president sa wo ma ti presiding wa se be na presiding betumi atre nasem obetumi ayi wonsam na no presiding ni wajawa na onyao den na wo hwehwe free presiding ho ene ma ware esase sa ya mpia na koto cha me papa woni na nhia biem da na wadwufo no ade asem kokoto maami ti koto ho no na pentecost for oje aware ma no ono aba me na so efra mi se me mra me ni komo na ko kire ni nyina mo kire no eti sofo no wo be hyehye no ana wo so pa me chom wonim sa ne ma nyina wo so cha ka je so woni yire wo baabi ha eti wo sre no me mwa no ne ekoyi asam no ye family mission house beka ana sofo di man me ne ekoyi asam no ye ekoyi asam ne ba ye na ye beka ye na wo no papa yi minim sa no musika asam me ko se me koji mu aya sofo na asem wo ka ne se me kuru na komedin o mu hia bia o mu ka asam bia wonyi ntum eti ewi ase no ne kese asam ne se duru area head the 10 years ni no na me sofo amaba ne nche wo enkransa ha no ka kire me se me ma asam ne ko area head ne ko area head na o man timi anka aso no bedi manim de asam na kokoto amame area head asam akoda ne na so bu so mo nwotwini oja ho akwa abrochira ba me frɛ na area head nso saa ya say me ni wa hu na papa o me ni hia ajam o hu na wo mo okay mate president good afternoon the point is say praise him mintum go president Mr. praise him amen I say hallelujah be man oh what me can be okay praise him hallelujah okay president ba woni kaka we teacher ni ana pajo you and I question not for atare not for babu don't worry me say not for teacher for gume don't worry me say teacher for gume platform no so almost o ma no le say wo ba sa question not wo de be teacher for gain say pentecost school na kalos right not for your boko mo member ha boko president oye ni ana senya oyire ni oh anya mere president oyire ni ana nya oyire anya mere amamna kwan so dey ne dia dance say waya e chesa ntia maboachewa onya oyire bema sa oyire bodwaman a opa obefa opa obejai no twa konkro mu fa he sa wo ye president so from the bible ma presiding elder bible tremu fa he na oyire bodwaman a atie me ni yesu kristo ame ati ase se senya dwama monti ana obija ne yire dia na wase aware enti se dwama nkoto ana buto jahya na ware enti president oni anti amaboachewa ho na bo dwama kan ono a sa president wabonu mprenu na wade agu prenu me say
Woni anti amaboache ho na bo adwaman kan amaboache na di ka bo adwaman ne adwaman di kan obo no wen na me da wasi bebre ene dai no me wira ho papa na maami ya wati menchani ma wara no enfishia me wara be se enfishia dunu mienu me dine wo ma enwotwe na nka enya me fempo se me dine baba tran ase be wo na wo de baba tadre so me so betra bi afama ya kwaso ne no me wira ho na so ene dai no me mfa pi kura ensie wiase aman me ni ma mentuma ware no wiase nyina ba tibi isan se wo no kasa wa ba ton dada nanka me mpese be basa me ji ma mia ware ebra me wie secondary school 1984 enti ma me bia fe na meti wa na me ya ma so me ware no ofri ma mi krum okwasere abaye ma ware ma me ti begin am share ka medika to trinsa na menye pentecost ni sabre no aso na me no mutua na ma ehu afo na sabre na me no mutua na mo na abayo bia ni aso mu na me se menyini enti me hwese me ware ehu afo nso ko fo ba na se wa anye hu ade nsi anta to no matu afiri mu bitu trinsa so ma antemase ena ja medua me wana me ja ware abaye ena me ye ne hu ade ene ko yehu ano enti ya try krasi kakra aye panso akropon ye fuo kakra oba na me wafuo ba ko ama start ameye etetre ja hye enti ma sase me am start ya me do be say 4 years enti oba no am do we say furo duane ana me fire na me de ehwe no oba nso wo de oba ba ko aya ba ba ko de nechi bai abanoma eba ware ase enti me ne to asoa be say almost 9 years na enumu no ana adwuma me ya de kire sabia me ko training college tibiye ma dwese me ko training college me be ko na me ko no a meye no na aha se eba kakra enti na aho kire so wo ho me yanku bia o shira de sabre no e ko so kire se o ma me sika tete cities na me fanya me yere na me nko school o ma me sika tete cities ena me di jamiri ena me call training course abren enti school me ba one day me ji allowance ha me allowance o training course me ji an bia ma me one me ma no me ba one day na asema sinikom se me yere afa teacher na o ba sika no empna ama ayedaja me yi inside the teacher ni your friends me pa chopi sabre no asema si ye no teacher ni fa na amame teacher me di asema ba wo awa confess ya kire me teacher for those brebe what's the teacher ni your friends fa na ame wo na confess me cause teacher for those so mo confess na me wo aden teacher for presiding me ba o say me say ka kire me o confess presiding presiding remeni me say teacher ni no cha de we ame how so ye mpra no cha de we oh me na me no staff so ewen abansa bodom okay ti ma so bodom for amuni mame hemo tim kan mama me abaso mame enti me bae no na afra de jawo efie machi na meni ho yakoba ne say were ene sa teacher na abodman yemfa nko yemfa mra what did me busha fo nyina atam mi papa na maame mu nyina what di watam ana do ya ne say onwade bio what start say o ko na wo ba ekropon anto krom na odi akona basa afi me ne woni kwa na ofie ana wo hwi mi nansa mi nyu na me fa na me ne ko wa fra ka se ko kuma se o mai edianu achuru no ana me ba kuma si haya ha be kanyeti na ya ntai hokra na ya tatimu pa mbese me yire buduru kanyeti ya no papa wa kuma si kase he fa ko pa me yire afi me sa ko manso bijira kanyeti ya ho abantiri so ba me ho se boga bia na o yo mpanta ma ya ba ya ofi adubia ya friends boga ni ni dini ko mi fe kopon ana on so fe adubia woni na abashem nansa afira wo beja okwai ama wo fuma so keje no mo free na ba o ma nansa wo free nansa
ana maba to say oni baga ne firi na kageti ha abomba oba be fro kai ewo station timini be am ko sha ya na ansan na firi oba fi edi kageti ha me papa na sum me bono pa nya sanketwa asa me kan ache me fesa wade go wasa me ka ba no ana nua bo ache o ha be si am ba cho wona osi yi ona busuafo bae mso o mfam ni panko ko me frisku aba abeti asemba ako kanu mpo se ye no kra se ye no krompo no kan koda afeda wakohwim na nsan pasa abeti oni boga so ma wakohwim na be na nsan na kagetia mo ba adiye o fe ma omo ho se wo ho omo oh me se me bodo kagetia o bo no me ka want na ba hwe kagetia o hwe no pa wo kokora o hwe no pa o mame enti boga no fa he wo jane kagetia nam wo jane fa pa kokora to di omu se nunu abe mai ebe fa na manya de konkurum aware de gui afi ba ko ne fa sa bere mo na ma wie training college no me wie training college 87 ana omo post me call adwura afran place ko bo fa na oku mo she mampon district ti 1.5 year na manware da sa bere na me yare ebe kan nti na me ko pay kan pa ide me fa me pa boni agoro anadwo nyina enti emu ho ada ko ye pone school teacher for ne ye twa hie adwuna se na ye to ye spa na ye dame na mai bi o ha film sasepe na ye adwuma wa vision o mu isula no va bi be fa asada ofrika ne mo asi no wasi wa to me mampone kura na se ho me so me ko ho no na obi anim se me wa yira me ne ntam kura akodu sa level no tuba ho no ekura so no manka kura mo obi ante sister ba ko pele fa Anita ono kuto no obi a sa be da me ni be nyaade de hokoma pentecost fo cause ye ashikura so bi ani ho ono kuto ne ni secret ba afa ma wara sem ho na Anita se gino na mka chan say before se ma je oba wo fie no agi se oka de akoso biara awantem asma me kai no nyankopon ko a obo so bo asase no ade betuma ye da sem da azefo Anita sabe ye kasa yi okwa abochiri ana mesema je na gise ma America no kro bi o mbia kire me ma me we asa brachi no emema no madanyi okane nya kire okane say da okane say ba madiri oboga ni diri a kire me say okane say so dem pa fo no wo mo dem pa fo ene o ne o mada me ka kire ana me ka kire say ekwaya wodimi afa so wiase no wati me sunsumu so na me warda na me dole papa I tell you na me warda oyo ba na me perase papa sebe ye dia on fa dwatoa akoma papa ne ma me ekropon na se ma ofo no jai asem ne chede a me so nya me tibe jaache no ama bo acho afa na busuafo yi ne ba bo acho tem nchesi na waka nyina ma me nyina ebe ekropon me so me fa hifie ye class a ye ka asem no omo so on twa ogai ko so obi hufi wa confess manim wa confess busuafo ni nanim ana president we betumi abo ebusuafo afa ne afa ebi asomasi wo hobi adanse nti ne ba bo achi o tie nchene wo hobi ne ma me so eba oni aba na jitu mu sai wabo adwama wo ba ko jitu okay mebusa ne nua be ma no wo ba wetum so ati ase ana me so busuafo me ma me tim papa ne fena asomana won so papa ne bi wo firi mu step father ana empenfo bebebe mi ama wonyina wo fie efie de dwa abonte ko pa abonte so bedwa boss abada adem o mo so mpata mo dwai ko be fie ahemfie nti ogum no fi am ka che mo se ba bi odma ko je sunsun no me de yesu mo ja mpata me nye hwe cause me yo dwara kwampa me ho antome ti am bwacho ne ma be chew ne ma be tra ya nchen na wo hwe ne ma me de koto akokɔ ana okuye na wode aduane ye nyina di ma me abre ko na wo sisi a wota che kropo ho na wotwe ana okuma obi akokɔ no na ye di aduane di ye na asana ma me de je ho akɔ kensiri anu achi sa be na me ka se na ya di ma akɔ aduanti ehuma na me kɔ aduane station ana amabo achoa ekɔtran de krom kensiri ana ode me mano esabe ka se na ode mana ma me maame abrewa no na ono ti kensiri ana me se efie asem na awienti na me ka kire se asem no niwu iti meba be ha da kumase na ma fa ne mana betrem kumase na me fira dwura na ma ba na nche kumase na ma san so ekɔ station for more than 1 month na me kɔ me krom da
most 2 months na me two free kurase e do betra ha ko ha die first day kwame mankwa fi esere so mo amutem nyina mo ni mafa me kanyina edi ho ana me no tra ya sabe wani mo ankora dodo anti de betra encha less than 2 months 2 years mo tue fifie ho ya pa so bia ana me chi release e free adura se mba be kan ho kumase na it astan aye baako cause pay me here fan chiche ni pay ana nkwadom mo sei emu asa che me bi ti baabi si baabi abra me beba no na okọ asere bi e friend say Christ Vineyard Pastor Love or atosu apabo enti me free adura a me baaye no ana ya na me no kosa asore empire bo ya kwa fe de bedu be me ja pentecost no ne ba ko di sa asore no mu ana ya so kakra anche ana Pastor Love ene na kola Pastor Brahma omuntamo ye basa ana ye ne ko di Pastor Brahma echi Pastor Brahma ewo ginyase owo high school kuma high school echi ho no ho watera so fe caravan of prayer ana ko di house of nation ya ma na hona be ma je say mesa ko university cause they had no ss school me to aso us san because university ni na no na me no lete wo esere so ye tu kwatena esere so na etraso etina fia hodo mienum na yakotena fe yase na yakotena epotoja se me de ka no be betem na etuye nkra dwumadie ni fie mu tena basa ye etuye enti yesaba esere so beyond ye betena last one no ye betena esere so high tension efi ka sie bi wo ho opposite DHS Mr. Kuma bi fie ho na be try ho na awade be guye enti Mr. Kuma fie for some tie me a gita papa na e kasa no enti asema won say edu baby na asene wa ye dine ko sku an ko an boafo ni to no so kwam de adwuma bo so chukwa wona ai de mai ye du level bi no na okọ na oba afede on so wa ba nyina asesa o fa me de hukura o tu ko shemu 11 na ma fie o ko fa ne me kotwa na ye ka na makotua ma bombe se twa me ho ahia ase we so de na ekumi kura ne se wo ko kura nko no a wo ko aba no caravan of prayer ho no wo ko twompa ba na emma na sabana card to fokuro no na me gas no wo bobo amane obo gas am so amane na fim na wasoro fie ho a ma ha o fa me de bi na fa me ta one day okofa ma bi me be papa ne tie was air service ma bi okofa no papa to fo mo no ma no oba ya bo charge phone no waso fi ho no na ma ba ka fi sankra o ebukro mu ni ofisi a na wa bona ma na menya no wona to phone ya ma me na o charge phone no asori fi ho afi le tsa aye dini de ba ya ne se me ka kire asrama no ene ma so phone se me ngare obio na de omuni akoba sa na be de ho charge ne ko bo ni papa adine maame adine brabo achiwi a wo sisi yi ana omo ba me nchai ewo esere so ene ye betra dem mu this is the second one enti ye ka asem no ho no na ka mpese me be secret bi so beta me ka me se me kasa ko de me ka se amabo atwa so nwane bi o mfa na mo nipa nko akunta na waye odai ase waye adai me sramu a me se afedie amabo atwa se onwane bi mo nipa nko omo ya so ho no ma mbie secret ni so nti ba konta bo achiwe ana wode me kopia abontere so ka tell me say akonta me sewa de o ka ko nyina no yahuru na mesraw asemi abe pa o ye mini adu mesra fa cha me bo achiri me gina abontere kasa ya mo na tete mi me akonta wati ha no na so akonta waka mati o de monko ana onkoe enti anu achiri no ana me de ma adwene yi ma adwene fi amabo achiwa so sa eduana wato be hye no a ebeshi de me hwede yamba yemi ya ti wonu a na ogusuwa na okọ na oba anajo na okọ na oba saa ebu aten me ma oba na metifie ni ma die no na otu ha na won be famitire ho ara won koda woni kuma na so me nkoda na osa grom ho ka ho etibeta odi na de koye ban se me bombitim pa se kuma so opie kwa mini na chi babi a okọ so minim
eti be pekoro bia be fa so anya no a na mama watwa akọ no baabi na me mama afimu na ye bedi afi hia na edi akọ afi hia na no ana ya boy ho wie o ka cham se medical no kokrum enti wono ko esre so efie ana me so eti ha attention no ya nti me ka na di wono ana me so fro ka no ka me fro no asana anu wa 14 na se nyina sa badwan wanka enti ya kono ya bedu ka jetia no na sika so nyina ho me na me sika sa ba ache 40 cedis ache nti wode kaka to ne maniema ama ne san se kasika be se 5 cedis bi na wona pesi mu ya kono ya bedu anto akrom ufu anto kono akom krum waseme ba no wasi ba de wasi anto akrom ho de me be koye ana me de to aso ko efie kropon nti anyumre ana obai idama adechi ahoma chipa be se 5 ana wasa sori msa ma na okoye sa de anche wase mani kosu bisu kosu bi afin na yesu amso okay se ma masa ye de ana opie koye etibada bonensia no nso ama ba cho amai ina me piare ye sabe sa me mofa se wo hene na se abusha sem bia no ye de be ka kansa fi hia na ansa na ye koye ase ya ka abusha sem nyina wie about 1 o'clock na ama ba cho amai enti ye be wie no na opie oba no begina anim wo kakra sei ana wo si ase no bi oba akra ni 30 minutes na ye wie asem ne kan ana am se ne yen kwa yen ko pede ne bi ni ana me so fie na mesi no ana me si am ni si 2 bedrooms da ho wo sia e koy enti o ko dware no na bebi be se me fa ne pes ti fa ne pes no na waje obi telephone ha be ne phone ye common na telephone na me atwa ma no na sika mo foforo 20 cities foforo na esa hye pes ni mu ana me bia mu sei ti mu ye bia mu sei apɛ ana be ka to mu ne to ma hu de what is about enti na ya to aso ekọ yi na se ma ekọ 4 pepe ko 5 no aso me ka je me say me na ono omra na mso se ya ka so me nya wi enti se ba se o tse me dade a meda enti ekọ me 5 no se dana unia ma wo se okwa enye na mse ana force me na chief fa so wona obekọ asabie ni ho a ya ka bi o enti tse me da meda na me na da ho hia osa wo se da na unia ma so okwa enye oba fi hia na enti me ka se na yiri nya ntwi ama ba twa so no free na se me fa say me ofa se bi fe na Abigail otetema ode ka ba yi na se me fa say ama wa twa ate akofra Abigail ka say oni Abigail di ka ba oti ka no mo ne ko enti me ko jira ka no no o se me ko me Abigail di ka ko me se me no na ba na ko ja me o se me no me ko afa me ka cha Abigail say Abigail ma me complimentary card ana ode ma me enti me se me ma ju se me na kwa se me nim de o ye nyina was start free and run and open a point at all. And to me, I become compliment card. None of them a born sister a year 2 years. But some grandpapa. Now, famous so my trousseau, a Kumacana, my Becumase. I don't know him. Then I see Ococheno, Pataba. Oh, yeah, a breno, and cannot bring a somewhat. I do 1 cat near here, no. Until you only say Ococheno, but I'm a Choneba. You always say a bass me no mana no so ko kam papa ma kan me so ba na dweno bi fi papa ha na ensu jemu so to ya e te boy 8:30 ana nyime no ana light off ka bia nko bio ana me fra Abigail say abi wa ko do wase ya me ko okumase na so wo do wase ko okumase na so ama gwa chwa de oni mi anko okumase o wo do antokum na osiye na me say wa ma anko okumase wo say abida di wo do antokum na osiye me say okay enti anajo metimi ana nkashiro enti ahomache 5 ana me sorry before aka be do station ha kajeti ha se na abo almost 6:30 ana me fa aka straight atonsu ana me kosi ha attention ho me do ya na amabo atwa aswa dufie na okoda empaso na afa ayituma no a wode ba ye nura no ada ho a ehye na wode the bag afi empa no anim ta ira so no bag si ho na akola ketwa ya last born same no wakoja nche wo mpa no ho na oyibo fruit ekwat same ho na meso bowura ho bi na same me plan si apenam say afa na wo ba na wo se da bi me benura na
nam say do ba no na we to bada ho fa sabre a fa na obia wo say am say ba na dai sabe sabe ka say na ne ma lusu gram that's why ka bia no enya adwuma bio nam say nana kuya o ma ba ba so o se mama ba si a Gideon o ma ba mama o bedu fie ni obi akam say na oba no anapa bedu fie na mama na ka kire me am same ebi aka na say kwam same man bofo tu bia ka na say ana me ba same ketwa no ana akula ketwa o da na bofo tu sia me sem mama ana bofo tu no hye fide mu ani ahon achi anya kwanta bofo tu wo ye ni anya asem ka nsa ne kure kwala so me tie ya wade nyankopon wo hwiri ana bedi adwuma danse ana msa ma ba twa ana bofo tu no ana ada ho da hot water fridge mu no ana so won na akodae ana so na akodae so wa ka be akodae na me na wade no ana dai asa I have got enough evidence what do me free emergency na wa twa be chia ba pu sabri etende be akodae wan ka kitamia eno anene wa be jamia akwa mpoda se wo ka so jaba wada kwa che o wa ne bi anka na me se fa ko be akodae no ka kitamia ona o kra me se o ba fie na wa madura ka na ko so say ya wada fu be na akodae ne nche ya ahmachi wa to futire ba same eti ana okay elder me fa ko say me ba na aye bi wa de krom o che no eno so o che no me ba emema dodo say na elder wa che say o yire wafa mema de se de ono ka ka mat kran anje kra no de me no ka kan ha de ono ka sa kan na hu kra na so bat kra no anje kra me miensa bobodi no ba kuno first one awade go first no ka ambe ho asem che wona ka kire me ka mamme second one boga no am ko che so wona ko sem na ansa ya obo no KJT third one so ya ne bia wa ka che so wona twempra to fo ma no ora ba kire ni na on da ka wa ka menim ada wa fa so yire ye chida me je na wade ma ware da bi me so ne te no bi me ne te me na me fa na chi ana one ne te no me ne te ma fa na chi makura bi anamo ne te no one ne twempra makura ba ya oyire kai me ni akora bi antran na kana sana me kiro abra kana sana ni fie ni ya di ni me tem papa fie na moja bi upa ho ache wo o moja bi ani ho sa oboa wa so da yesa oyire aboneke kura ayen koton posa kura wa so da yesa oyire aboneke aya da ye no mi busa se wa so da ye se oyire aboneke ko jana wade wanda ka me se waso me musa o tie masem ne ye me se waso da ye se o yira me so da bia sa oh okay me so da bia sa wa boja ni ka am na klasem awaka wa ko ka bibi sa cha busuafo me sa bia fa cha afa me ko ba charge la ba ma fa da so bia sa man ko ho wa ja no me ko ja no dentina eda na wa hu se o ba adwaman fe ni nyina one ne tnan wo pore nwotwe ya ta first one no ya woni pa 4 Boko half time nipa 4 ne ya tie kura ya omookrasi ana me ko tiri ko ba na why sad no asimi sie enti awa no gwa na wana half ya ana me sa ko gina wade no me sa beta kuma so sa beta so bu 4 enti eye 10 years interval ana ade no sa ra kele e fie dochi na sa suba no esa pie bio me ne ta se ka wa kuma so no ma fa no report an kuma na busa 4 da but after 10 years no ana sa subaru sa pie me se dentina oba bo adwaman wo so kuta twere konkron preside woni bible mu ko evangelism dentina wanya no bible kura ma ho kwan na wona na tran ada odo no so ana wa ba che boga wa gwa no boga adwane emere o se teacher ni so ho wa che no nkrofo aka wa sa che soja ni nyina dentina na tran na one reason ma che we say first one by Jana wade after 1 year term I don't patch oh wa jaya ya patch ya sako oh I don't know you do say so what you say the way dem motun say guso sada da we da be na motun say guso na hot na kan be kan ba wa mama da be na tun say ko ba ya say me ma me yin ase no e ba samsem ngani bi enka ko ma na busuafo say enka say me ba yin na ye ba ndi krom ho no bi nanso me ba yin no na yankopon boa na say eduada aye ka yi achi asem no me wasem bi ho a me ba no ba beka etedwara na me ko fa nipa na okota machi ko ja ware no so ati ase ana me to snap e ka ho ana me fa bible e sem bag mu ana ye ko kansere
you do hono na say money an say the messia kai me some nyina achi no say na asaba bio kumasi de no wakoso aya ama me akonta bo achi na mase abeka na maka ne fie sumase ya basila no o me beka so koy no antentam wona ho de ama maka me ma me story dia achi no so dia do hu sama bo achi ware na o ware me bio entem do bi pa ere e bra wo egui enti me ba eba sa no na papanye ba ko no me se mebus ebusia no how dey na me pese me hu se adatia wasema bene ade ye egui ne say egui are say me de adwama mo charge to so na ordinary ana me say me obi a pagya Bible me hu so afa bosa ba Bible me obi a ma Bible no wa pagya say me obi a ane fa kwa camera ni mo e preside ni abre wa pagya no Bible so for ma ai so say de kwa madam pentecost ante ma bo cho so fa Bible no presiding pagya Bible na kan wasem na me ana me Bible no bedo ni mu ka cha mo say Samuel abia me be ma me de enfamhuru a onyeye etumere so a ana me de bia me ka cha me Samuel abodwuma dia Bible say we Bible kwa ni owuo ni nkwa wo mu no me ni saso mu me de owuo ni nkwa ensanu me esini mu same aya so onyeye ana we to so dia me fa no me eni owuo no so wa yesu a enko no so also Bible mu onfa enise ama bedwa nyina fa no enya ho na kaka so modua no presiding pa top me bu sound na mo kan tina wo bisa say e ho na wo kacha oyire say wo bo agama wo modua da me mo rest wiase da e ho na sabe em de papa na wo ka bibi yes familiar spirit wo body bisa wa ka bibi sa say so wo de ni ja no ahom bi wo de ni ja no me ka se de ahom bi presiding also Bible ni mu no onfa ni nse o tumi so ba na wa so okay me ka tell say na president also betumi so Bible say one o yire tell one o yire tell also one virtual da oh me me so fa to say me busaw so de watumi abo adwama me say na also ne o yire tell no also betumi so ma fa ma ko bi jana wade one for the na bo atua na ntana no no president mantini you me say me wora am bo atua me ne tie no ma fa ko bi jana wade na wade gu ansa na ko ye de ma me gu wade watcha na wo awutwa de doctor recommendation what you say doctor's recommendation wa woni pankono ko ba ko ba ntan wotwe je wo bi wa only one na woni pankono no president an wotwe ya na Miss only when so no one wo na tie today tina so na wo mo ho ban oh me no na question bi sa me ne be men fra da be wo se me bi to see question wa say me any question me say how ma sure wo me say beside me say na ewo enye oba ni be ma na carry baby no me say oba ni be ma na ye carry baby no ewo say be because ya oba wo na say bia oba wudi a so be dia fine now ka say man do so so what you see na doctor fa so say man do so ti hu biom ti etwa me kan sa me ngubio okay me kan sa me ngubio egu ye no usum na wansum no ana ye adwama monti woni omo kan say wonsum no wabo adwaman na me no bi say me say egu ye no abusua ni sia ye no omo kan say wabo adwaman ti wonsum no ana yaje atum osum de ba me bia no ho na yitam ba fresh ya o sakta mi sikasa jikokodi na ko ba bi ante ma bo acha me ire me no ana me hwe ante me ma na show o te dia president kai o dia waro de president me after president me ana say waro ya guru president papa ko to president ya nya ya question bia president obia no bia so ya nya pentecost obia no masa to bia papa che no to bia no bo ne so de ekoba say se me fi me ware bia odia wa bo nyi ware bia odia so oba so o ware bia odia no de me sama me se me so wa bo nyi ware bia odia ati kwa na mani abre wo ka kire wo kuro say wujitum wo bo adwaman teacher ni ba ko soldier ni ba ko boga ba ko kura de ukuru bowa ma wudwane papa na te heyo president na te heyo no kure na mechiremu nchiremu ho de atia ne say boga ne de na wo ka no sabi me twa force busa sa me wal na mo musa man say me pani chop wo twa force ntu ne boga twempra me pa twente sa ko wani ma me ko wani force me twa force eti kwa de di ka boga ne de na wo ka no me kra wo say me be fa ne bo anka me wo bo anka me koso nti bo atwa me bre ne kra wo say me be fa ne ma eti ni ofo na o mu twa tekiti no
na me krom fo mienu na na wo twa ticket eti mi do bra ba ko efe no kwa me ntwi na ne bra fra bro chaba wone ne bra ne te station ho yeti mfika mu se no mo te ho eti mi to na bra ne hu mi no say nana ana ono po na ebusa kwa me ntwi ni say nye papa kwa nkito abayi ni na so ono ane baka e kire na ti wana baga ne story ye na nyankopon hata so na meka say ompra ne boga no me pa cha nya no no na yeda na presiding so oba mu dwane kan so obobo bi enipa din ti yakofra wo na say obi ju ofa yire na watini monkro fra wo mu den say ya nya ye fra kra so ansa ma wo mama de tie ne say eti baga ne fra me na obi sam say wona e fa na na nam say no say ma beti say mo bla bi kura afi na wona ye me classmate na wo de na ya akola mama na asoma baga ne busa mi ni mi hu ya say bi kuna afiri machi aso baga na tade mu say na baga say man friend no free now sell ya we start here na one ne blofo eti mu ya say wa ja baga ne mu na de damane so na mi collapse me bra no mu ni na nya umpra na wo ti say wo presiding so be twefo so a ye de na otete wa be pie kejete mama me say so wo kra wo kura ye de na otete wa be pie kejete ho ena obeto me ho me say ye de na otete wa be pie o hotel wo na me de bagada pie mu dia na ene aju na ono na bebusa ti obo collapse den say eti obo me no me de me ho hye me ya say me data for hospital Trustway. Me data for hospital. Na me sister, ya bona wakam nka me kai. Be am a case na bawo. E bawo so a me lawyer for e work classroom no. Obodo so. Me sister na ejina me ho. E na wodi amane e bobo me papa. Say, wo odwom e no obi be ka kire ne say. Ni sister ya bona wa collapse nto mo de ne ko tafo. Enti no nya no kra boga no nya ohwe. Ya me hwe brother kwa na minim ne da kwa me ntwi na. Oye mi kuro mi na wo twa uko wansi ye koda ba bia ukuba so me ba nra so na bo futo oho no tram sinchire mu ho no ye kokodu oso no aka no kwasa me ne tena ka mu ye kokodu kuro mu ho no ye ko fie ye koche aye no ena ye de ye fie ne ba bia ye no ne mu twepa nti ye kokodai ahomache no ena m kan say amamre kwan so omu sori su etimi kwa no o makwa akusu ye kwa ye su wi anopa no ana omu busa mi say omu ka kire mi say ye be dancing cry o na say me de mi say fi hia na de e ye ntrase kakra bi dancing cry de beja me de nyina ho so na ye ye mi to bi na de ye beja me de nyina ho na say na ji mi ko han mama ho ni hia me say I want na me say presiding tete benu dwane presiding say wacho ana one kasa confession e free bi confess boneka what can we say no I talk from one see na ka mi kire mu no hear me me nya hwe o se wa ba boneka ka kire se mira ma confess ma for we ti ba bia na obi bo dwaman na obo obi dina enti ba ma na obo dwaman ye de no che no ba ma na no presiding say ye fa no che no Mr. President me ba cha wo ka so no yira bo dwaman sa ba ma na mi bo di che no e di amamre kwan so na wo fa sa me ma no ana mo ba na utu ye chese wo yira bo obi din ya nipa no no na oyo staff ana mo ba na utu fa wo yire no se wo no yira bo dwam na ba me ba bi kura ha me se obet bi enya kukudo ma cha mira ma fo e fa yensa ma me yensa ni nyina eno na me pe eno na me pa dai na ada wo wu ana se nya adwuma ba bo se no ba ba mani da ma me kwa so ye je ba ma kwa ba wa yi frɛ na ye frɛ no sa na bo tu fa sa me ma no no e bia wo so ti a wo so me ba so why mana no si Sam mema miensa no enye no kwada mama tie oso kwaso dem mema nyina na utwi so no amana ye na mema no bi so to ko na twempna wo akwa afo achida na me pa chopi na urade ho mo bo wo na dika karo kwaso e sia wo na pa chopi na mo nyi ma tie na tie staff na almost staff omo ye mema bebebe ayade na ma ho bia di na sa passport si ana wod na ana wod ni so me ho chese e bia ba se no oni ame abodwaman asam kan ne say me ba bia ma me we senya ma me we senya ba si a ono oba me do no ame ne bia no wa me ware no oba me do no na me nyukuta kwa be di ka me pese me mpom si e be bi ni ma so sa kwa no so na so ono na pese e ba sa enti me ka jo say chemu mamenti ana wala kae meka ana ubasai anya no sa da sai asaya wo ko ma bo be medo
na wɔyɛ ɔsa na wɔkɔ yɛ mo kɔ yɛ pɔ sia deɛ na wɔn timi afa nto ɛyɛ de ne sɛ wɔyɛ papa wɔn timi a kasa yɛ mo twasa apɛ wɔ gyae yakasa yɛ wɔdwo gyae ɛwɔ akɔ pɔ ɔhia fie na ali pa wɔn sɛ wɔ sɛm wɔ gyae bɛlɛ bi wɔ mempata wɔ ma na nta na wɔtwe mama akɔkɔ mi ani mempata wɔ akɔkɔ na pata wɔ gyae ka no kura na bɔtwa ka ya ko fa nta wo pata wɔ gyae papa sma na tiasia sɛ wo ne ya sɛ mfa ni fie me wɔ ne ya kɔ krashi ya ɛjɛ pata wɔ gyae wo fi bɔgɛnu wo ma no tim obra ba ko tim no kura ba bi ada wɔ pensi wo ne fo ne mo ja wɔ dia ama ade wo ye man fo ba eti ba manam na ba dia man aba go fu ase to ko je bisa ba fa wuti wa ha ba twa ta do onwi me kata do cha bo di onwi eti o fa ko sine ni na aba bidini wo na na me yire bo ya no na je de ko so oba wa no kwa ba ma fa no oba na me wa ma fa no wa me kan ye ba ma da ya ti atum ti so wa wo ba so titas no o ba so ne wa ba ade ma obi adiri metano aba na me am sabdi me ni de fine mehu sɛ ɛyɛ wo sunu no wo pɛ sɛ ɛmba farabasa wate aseɛ mama bebe mɛdin sɛ mene nabɔne wɔ sɛ woyɛ akɔpɔfoɔ woyɛ asiafoɔ afe akɔne mɔkada wokusia wɔyi asɛ mɛkɔda ba no wɔhu somɔbɔ wɔyi asɛ mɛkɔda ba no wate aseɛ woyɛ dwamanfoɔ ba pɛ mu ana sɛ wohu saa ɛwɔ ɛ meme yɛ dwamanfoɔ afɛ wode bɔne no bɔ sɛ afɛ asɔ ne dini wode amɛ no baabi a wɔ biaa ame eyi wo wa no de tia ba ha se da me ba ha no se da tie de tia ba president me se tie asofo no sabi wo kwa masemo no ma menyu ha no ma pa aha da bi asofo no akasa na na omo anakasa untu me kasa masofo bia ye frɛ sofo bodi bia ye frɛ no me sa me ye lawyer masofo bia me nya wadi o me se untu me me ye sofo no bia anya no wadi yes na so sharing no eh wona wonim de woni na ka wona ka oh president pastor titinya me wadi me se 114 na president me say me nya wadi asori ntaya kire me bɛ wɔ yɛ ɛda ti mo di ka apa ni me say o fa ma ye so fa ma kire busu fo ba no me hu na president papa na wushafo ya ma o fie pra di ka nyima mo ya abasi ama mo mo jabe ma kwesi na wugina hafa bible wa page bible what page bible na wo de won ma say wo ye evangelism ma wo timba no teacher ni na ne twempa me kokko putu ja na fiewra wo ho e fiewra ho o na se nkosi aga antini ya bo ai wo de won ma say so anodi say ya na wo ye no asori ho no emproni say ya caravan of prayer o mu nyina ho me say emproni we go to my for ba yo mate we were so for ba mate ogu ho na o to ku ho no se papa what gaman for ba so I will go down we are so na me pon sabe me kan se be for ba mo so me see what ya for ba na so me say so na first ho me don't want kwaso ya no we so ni ma dey dum what the bible so bible me mate what ya so so bible no ba ku what so tie what so wa mu so wa say wa peja ya bible no wa wu wo ta kasa da me na wo so peja ya wo buru ya sa wo say me say wo peja ya na pa to ase wo ya diri nya pa bo nya hia asami a wo kan ma wo ye twa no asase wo so som me fa ya wa no wo sure me da se na wo kan wo sure me da se what what can they say now? President, we are going for bad. Me national time. Me America. I can my crop. Me give you a crop baby. And I'm saying me now cuz what's the Bible no cat and who go one say one year na year wale for so one pentecost asoro mejai president mejai asoro me nya no na me here ebusia for no fa kasemo no mame opening patrol din Matthew patrol udin president jai modise amamo patrol debi opening tie ma say bia bia me no wote no emuwa presiding officer yi onso a chawo wajai modise amaboatro amamo
Ade that be okay. Me person prensa. Minim say apostle mo abo ademu den. Presiding elder also a town. We jai amabo atwa mo abusua. Pacho Debbie. Dentia. Danesi. Dana mote. No some day tiawa. Tiase be fi duni. Ano pebi mo ha na me papa friend mi se memra. Me koya na makuntai ewo ho. Onko ana na wo. Ena minyanum ne me mame. Ena papa de tumanim se makunta na abo. Abasi obeja unyaba ama. Na wose waba ojama na se wafanichi. Ena mi busa mu se na die asemwa. Ena akunta o kansem bebre na no de mintimi menkai ni na mom no kama kosi ya nse o si waba ojama no onisia o si wani ensino nti wode o jara wade ongwa ni biu ye kai o so onware no ena papa nso ka kire no se ono onwa wade nti sa ware guo no onyintum ena o yense sadia ene woko na papa yense David wabadia so ba e ma onsi bia no mane mun koto malt bi na mun man binum ena je se koto malt ena e de manu no me onu ya na osore ya je se usi kwanso ekohe ye minimo ho an apani mosin konya wo presiding elder also a town one modisi e ho empedodo saying ejama mo no say ejama mo ba ko che no omuja afenefa o ko school ba o che no na ni nyina mosin konya wo maware ho empedodo saying obekai pastor David mi mosin konya da ye woni mo ani ne ko opani anim no eno se da mi papa free ti amamra kwan so also a town na yire ni amaboacho amamna kwan so nya no dia me so also a cha oya presiding elder ne yire ne amaboachoa amamna kwan so mentimi ensini pinka vise nya me no na na eti ho me no want etiquette ne what can imprensase wani mu de onyai no ana me so me kansi po ama the church of pentecost ate awaye de yabusia o afani afa pin de eh addition o same pensa so presiding officer who so a town onyai me yire eno chese awaye na da so konkon ho e chechere mesa o so a town ane there be se on free machi meye bibi sadia so we can ga ba company wa ko ya se woni mu aka so yebusa wo se da bi onya no yebusa presa me se wajana mama wo se da bi wajana mama wo se da bi mini fie se chire wa free machi abeja no dia na me ditu me se onya no na my phone so ngina me se mi de okay opani me dance mama of abako so metra se me hwe e bia ono so afa tira gia papa di mu ana ya hwe yebusa ayire tai opani udi ba me kakra wa konta so de wa bo bu pa se onua no obo adwaman ma ye fe yo asma makonta na eka no me nyame anukreni anya me no ma net me na me ni me bra pani ya wotema enti o ma wari o mun sam me nhyada nyimu papa ekopim se oba ho se obeja ware a me papa anyinsa na okoye no enti yo mo kan makonta no kan de me ayema wurefie kra esan se menkai asem no a makonta no eka no enti nyame sum nim fa ho ti wusu sane mo adwaman bia ma makonta nga nkyere ho unkai na unkai de ne say obi ni wadi nkomo na unkai ana wo boapa na ye woni ntira mpese obeka se me ni wadi nkomo so nkomo de ye di na menkai asem o enkai bibia sa wajana na onya no oba ya me papa nyin san de mi se o munyaye chenyaye president se na busia ne se o kai meba ja me ma o ba no pedo aba president mu aye no se me se apostle general overseer baby a wasem nenam no president nyam na meko abusia no ne se unyaye nyam me na meka sa wo yire na ba adwamaye o
omo adwamaye o aware so de ya amamre o ko jano ansa na watumi aware presiding elder dear nyame na meka me say abushia no say wunya no nyame o de me ba mema ho kwai ai aye hu mama mzanyo no president to say radiga kopo oh me ba o sa architect never me so of him mem ka shiro ovem me da okay me ana wa pimi ba me ba nipa uja na ma no oh ya tu so nsagu so o se mo num bi ti me pese me se tobo aye hu mama unga ana elder din sakoye ekoja ya wa na me ni se ka papa panimu asabe de native adre oba ye mfefia ma na enye dai emo no enti anu de abusua no nipa mienu no nyina agi atum se awade ni muye na wo meja no ema abusua no de eho de ekwan bia so ba pa megitum sa awade ni mu so for wetie anti amabo achewa wetie presiding elder also a chow o se ne say oba pa medawase se asam no eda ho no no be ma se oba bojaman oba se be ma bojaman wo mu no so obi ase ne yonko boa girls be say fight and fight se asemo se mo mi adu nya obi ase ne yonko boa be ma ise abo me ma be se me nsase nan edi oba se da ba kokoro di ho no mo wo so oba no so bodin be ma so da oh eti oba pa se asem no I was say a penny promise bre. I say a penny promise dey am wo. Ai, say for nim dey diagnose. Oba fa say wo sha. Why na defo? Cause it's a presiding na wari o. Ai oba pa say na wari. Ye wo mu nie. Ba bia me efodie no ekro no de. Me de efodie no de ekwa ma presiding. Presiding elder. Ai de tima me kasa ne say. De tima me kasa ne say. Say presiding presa ne yira bodwaman. No obeso wo wari mpa. Eso jai oba no. Ama busua no na emuto ensaguso ansa yetu ensaguso wie dia yetu ensaguso a ana na chesa wade no agu ese president me say wo ye crutchini wo kasa papa sofo ankasa president me say wo kasa papa sofo ankasa adenti no be so na sofo koso ma me etu baba ye me so nyina ne say ye me kanyina ne say koso sofo se abusuani mienu abusuani mo nipa mienu e ba ye no wo mienu nyina no obi enu wonu ma wo chetum say president den saba ho ba be gwa oba no edi se no ma edi a na aware so egu egunkuro aware egu egunkuro sana tie aware egu a egunkuro se abusuana fa no mienu nyina tu trase ansa ne ye jaje ye gua aware no edi aware be gu e wo bra ya trase ne yetu saguso ana na chesa aware na gu sana tie Somo Oyaba Esisiu ayo president so challenge o girls bram yo joy sana wono ya na die me woni say ya na Ghana mo de egu na emu awadia no die kame menya da no abusuane ne bia girls me say egu na emu awadia no die si kwane die ase emu die ma me say emu yansati o enkamenya ba ma no abusuani bia ana kamaji adie na wo ba ma nko abatime kwagua wade ya me agadi wo ba nko abatime kwagua ti abusuani kakra ne aka abom na ya tu nsa ne hu se adimu na mam so wo ba yi betena wode na abusuafo ba se ya gunu a say da so ba obi ense ne ho kwan se on fa abusuani ma o me say ada ba yi ya shase atonkra apostle na frey yen say asori ni shia ya no ya share da nya na ever no presiding any area head church of pentecost in penifom na to yankra say womoni or elder shia ya share da so na me ni ho ano the evidence be a elder wo ho no uba wo so wo de ba area head we ya no ana ofre anti amaboacho say eno wasam na wo de koda station asori a presiding elder say omra nya na ka chanti amaboacho say wo ba fa buja area head na friend no ka chanti say preside the baba fiada enti kosia no ti na ka say elder na ka say wo so de wabusuafo ba na ka wo dia no be kai na aso aka na me dia kire madwene ne say wo bia ya
wo makodi asem asem no mo efo bia ni ma obi akwa ne baby na mom se fo bam ne atena se na abusua no be betena ho ne wa mutimi kundwan am ye didia na chese asem no efo dia bam o efo dia bam wo ayi yaje udwan ya dia che ne yakun akokọ efo dia manke yakun akokọ wo be dia asem na se me no me na me di fo ne ya patam ya ne yakun akokọ ma me die enti adia ne dia me dia madwene kire me se edwame na eda eka no se ni mo anke atena se dia asem ka akokọ ba ne ke be kuna me yadi enti ono mo no funso ho enfunso officer pa ne kana se o kana ponte enti se akokọ abam ne yakun akokọ ma me ma de dia ane na me di dem ti de kun akoma me di ya e ba so me enti no awarija ya no na me menti asiasa awarija ya de ya na ka da ba na ka so de ni pa bi ba na wasi ya nyae wasi ya me kura na mo ha ne otu nsa ene afati amfato obi akwa de baby na mom ya kuma ya di asama ma busu ni na je na wo man mu de ne yakwa okay me da say na je se me de be ma je se ne mami di for brebo o so fa opani dwen bre mu kakra elder say ya boy adwaman oba no so say elder so boy adwaman evangelism na wo re misi moja mi ye say watwa ma wo abusia say elder unya he abusia say elder unya ye empeni for ya papa ti ase ye di adanse esa wo bai o den sabai papa ne catch us anya sa kwan no so ne jai ti kona bra bi o ko e wa mabio enti mama o se no say me da se antena ne elder kan wo anka ni tietia ne se mpanyimfo se ware agunkuru enti nka asafo mpanyimfo asofo hunse ne asem na koduro no kone kokoyiwa no won wo dansefo anka odi wachi anka wo ba no dansefo bie nka wo ho mena na se ba akofo akohunu dansefo wan so wo be na nka mi obe yi ba no na busua edi nachi sene ye be ya dansedi enti sene ye be ya anu yi enti abusua na begina se ye de hie no sabio said papa so agyan no oboa nanka wo so de enso a wo muso de akire koja aware no ko muso ka wo ho nanka wo sofo korati asan nanka wo so tira asan no wode wo ba wonko na wonam na sabe hwan na beji asem wo yatum se wo be ampa wo koja no busuani be ne di wo chi ya eda wo koja aware so ena sisi ade mesa ka bio ne se eda de meyira boadwama efiti asia na wo so yire boadwama ade na wanyan no atoso entem wanya wo yire ne ntem na watena ho akwafa makoda sabio no osom wo jaye no nsusa wo so wagya no asabe mpanyimfo se yemfa ayasito ne hra ben wone wo ye japade fa ne de ma no ne ni adanse ne sum no ma ne nko ne nkyere se mi kunu jame wanyina maaye na yede no bebe jatum sesabe wagya no so oba na bo adwaman a me sabe so oba no oba adwaman kura no a asema ukunu ka no enye kura o so oba gidifuo mienu mo ware na sabe ukunu ye wade na nya ke ye hwe mpana ye kofa mpana ye po bi ma ne bo wayen enu kura no sabio anka wobe ukunu kura di charge to wusuwe ka kopre busua na nka bo mama ne so wenyina ama enkurobo yi be ya na chesem se abeba so se ami kunsima bo adwaman enti ye hwemu no oba no so bo adwaman ampa de a nukure ni nkopontem se right minkin can comment kaka na kwabre kokko no wudi adua ntan efe ankwara no wo mu ye nwoche me pa chawo mame emfa 9 wo fa 9 na be ma de wo wa so hwe oban ti se ne ye kɔ no be ma wo so mpa so obawu biem sese akuya nsia wote manso akuropon ho sahene wona na kwa wo no ano de eyede ma mame ni madoso enti wo kwa akotwa na wo fa nim ho hwe mame nim ho hwe eyede ya kwa no akuya nsia kwa akwo na mame doso a afeye side bi begum edumra bi a mema ya no mu yom se wo madwunu mu da ho nyamo kwa no madwunu mu da ho atiefo mu tie no sabe anyansafo wom enti ntena fie mo pase obi abeso pa no enti minso me kaka sai ade egu nipa no ho fi enti ada patapa wo ya na wo ya wo asofo nanim enti na sam no wo mu timi nkom kan se mikunu awukunu na sam waden wo kwa no akwa akoso pa wo bai enti na nkasa se asofo mpanimfo no sabe mpredua sa wo mu ne ada ne yiri hia
bonkuro no mo ka se maame se maame wona ati ha no wukunu nie wati asema wukunu ka na no obi ka kire wo say assemblies for the aba monka ne sa assemblies of God so for no why you kura na nim ka kire ne say be ma o papa na o de kwaware ho no o ka bone anim wan fa hinta enti ya ka kire nuanom ya papa nom elders pentecost asafo assembly ba mu nwa anim mu nka nim the assemblies of God so for ka ya no nti ne am ayi assemblies for na chi me ya anti Augustina say na ni omo ye ni o ni omo ye na me ye no na ne hu kese anti Augustina e de to so me ya me nyanku bi no eni yanko a yetrim ebia wo so wa adwenfoforo bia obetumi dia ba medical catcher producer say elder one farmer provide the telephone number na yemfa wa busuani bi nkanto so yensa nka number no tinka say aye bias mesel 0322494771 0322494771 hello Pachodi. Yes, Sivo de Amina. Sivo yankwe. Mama pa. Na ayino na menene adarina no. Omu yo mu dedo. Ma transa wo e. Na tsara na mu gusu beja. Mo guri pa no ma tsara. Ma na mu asanene tanki mu da mu trust. Right, me that's 0322494771 0322494771 who are going to 0244584326. Hello? Hello? Pachodi? Madam, you have to Capito meeting. Okay, yeah, too. Capito Raho. Said you at the Mia. What of do not do so. Nothing to cash trouble will mind to mention number go when much of videos. The real father of the power. Bye bye. 0322494771. Hello? Hello? Good afternoon, Pacho Maune Sumami. Nana New York. Okay, Nana Maune so yetio. Me Pacho Elder. The Oyeno, and you're fine. In 1980s, Adia AC Yeno. One in a bomb poetry, a fan I will be who say, you are Bergamai. Tata, Shanaya was again a guy, the water channel, and Memma Subayano. So we are born in our Chiwoma, no more crazy story. I may be a person, Yan and the end Ebefa. And Memma Musubayana is upon so Sabi and I'm the 2 quite. That there was Subana Mameno. I will be body suje. Men yes, papa, 98 problem. What boy Jamaya, what boy a put now. It's the end you so fair and really be. Okay, teacher Medase. Medase teacher 0322494771. Hello? Hello, good afternoon, madam. North Dakota. JK Fools, okay. Lawyer Dimafo. Hello. Udem, yanko, Udem. Yeah, man. Elder no do for 100%. Na ombra from na unja nyema no ye wo na. I think so it is no to baba na num to make cancer market because of that dey bia okata. Into ombra from no ko hwe ne ma no. Na japade bia wo hu bia no make sure so the oba na dey be ma no. Enye sa dey aware no dey enya experience. That the elder na you know you ko yen yin sipom. No, that's it. Right. So Obani Bema Trans Nigeria Obaden Sako. Hello, one Sako. Tanko Maubia. One Sanko. Nipacho mi numbusi ni biakra. One Sako. Nipacho Debi. One Sanko. Nipacho Debi. 0322. Hello. Open to say. Dumo bibini techi yanko e. Trust na mbutu akokra. Ya mi sha opa. Mama doctor do one for doctor. Kawani mame. Kasa me kan say. Se wo hye oba me ofa ni nyina. Port wo na ema na kata. An kasa unu kru ho. Obo jaman tun so ko bo jaman ni bio.
ankasa da o tia wari afia ne oba no minim ne pa na ensam ki na men kata kate dum nya ni la ma wai ensam ki a former great director or say awari emu no ensano oba na deko oba de kwa ene chese awari alimony egu enko idea ekonkon ho nanka elder was all pressure na unsa kaunza. Hello Pacho ko enim ajina me mo mapa ejuma dase wa uri aketwa dewi ataxi do bani me do tapo pankon na ade ba ko na ya me yan se o se idine da so no na o se ikote se bible say ejama mo ne so to wa dia pakobo ba ko mata se ma ye ku anko mo are ne so to wa dia oh ne so to wa dia edine so pone pese o se bakani ni eda no enye dikitwa o a mo papa to mo so ana za dembe bia na mo ye no pasa famina wa pese makao. Hello Auntie Ma. Mami, good afternoon, Pacho Ding. Sister Joyeti. I've done your hair and the one you and then a question. I've got it. So the same jar with that. Now that crop of it, what that so really? It is a case, so be back. Say all this year coming. Or didn't your master to me? What say you are and also I know you're tonight. Which means so sad or ye. Not to wait down now, oh, for Bushia, Bushia, no more Guawariano. It's our real here until my own good ye. And I have that alcohol for food. And to all shall on good our way, not or banner chefano, no fun manner, no banner command funny, no uncle. Now the one you. Hello? Antina. Eja. Black man fashion you. Okay, black man yenkoi. Antina papa ne ma me ni nyina o mu nyina fort wo mo ho. Adwuma wo mo ho papa. Boss e dey same. E na ma me no su same. E jo mu nyina o mu same ko. To mu fi so wo mu tiri nware a wo mu wo wade no. Da bia me ka o, me se ka unim ka no wa gelances. Wo fi se ka no untimi nka. Maka ni sifie na na fa wo nan nante. Na wunya speaker na dia furubi na mo dem fiti ya na ye kware na ye kwa na o hana ka tro te na ma bo jama o ba so di mbo jama ana mo mienu ma wade na wo twentran na wo so twentran sike de be di kwa ni ala to credit na da be ke ya na ne kan yeah that's hello good afternoon man so ka kama me good afternoon Bajo bezo ne kan ansem ne gatra. Se be ma no tu oja oba na nkwala anwoche. Omu be den omu no mo ye street ad no mo ne na ne nambasa basa no. Enti wonya impra na otwe no ne wale fofo no peso wale no. No san ne yire we hu no ne no nhwe nkwala no. Nkwala anwoche. Se wu ko be duwa san akonya mienu adaka hu. Wa na one no ehwe san nkwala anwoche no. Enti ase na mo ntum na nsi asem no so na mo nsiesie no won san tra oba no. So we are Bobby, we obi ya ese se kotoko ne ha so obi a shebi omo ntana na omo mpa omo acho na omo mpala no with us 0322494771 hello oh and that you besi wo studio aduna kuma se da dile so for ba bra ma bra sa na mawura mu no na nyame anum ni ena me beta de o bota balatika asoro ho no amrante no mu ho no o manim tese ko wani ma me kuma se mebra so cha me ma me na e ka kam pesa me kan ni sifo ne ma no o mo di asemba o mo nka no kura se ma ya na wom sabi amra o ba bi na kukudu ka se o ko tia ne brada da o ne da o mo na kukudu no mo nka ne ya ta ya nya tam papa dia ka o se ma me no obisa ne se enti o fa si wa se da di
na ɛdeɛ na owukunu pɛgya busua no anim no ɔka sɛ dintwe no fa bɔbia no anaasɛ di nsi no woanyɛ wo sɛ womfa na kuru ɛsi woayɛ bi na wokuru nto ayɛ na ɛma na bia yɛ meya ɛyɛ obi a wɔyɛ ɔsomfo a obi asafo anim ɛno na deɛ ne problem sɛ yɛ ɔkɔ asɔre na ɔma akora na ka wɔnyɛ na ɛda so adanka no nko by ɛda wo na wokyerɛkyerɛ pene na wɔbi a yɛbi wakyi na sɛ tire ne pora a yɛne yɛde atɛ sɛ nnaa ne ɛne yɛbɔw wow na me nwuna mɔbɔ wae amen hello Mr. Wahumai Mwamemos. Hello? Obapa na. Patrick. Adumo hinsa bonso mienkwe. Thank you. Ame momo abasopa. No pastor me say e wutie me de ya sema wo kan ya. Onu oba ti. Na oba, oye na game me kwa. Mesia woni ne ko baabi no wahurasi efom dikan me ba oba no hweniye nye ati asef na ya adia ba ko eda ye mistake ni se na se nko tetene no wote no but so onya ko ba wie no besia no enkwantana so dia wonti no wonya ne nche no no suspect eti baabi aduro no ada watu afom no Instead of the saw the show from coffee. Because it's one more and I need to see it in some a guadiano. But this time when Mara a year to my pa dear. One really next one millennium master, the Papu. I thank you. Right. A brass will say, did you my dear and see it? That's so into me. Out of 4. Sending a video no Amaka see. Na ye presiding elder wanyade presiding elder wa we teacheni wa mu so ya assemblyman na ne nipa di bia bebrebe ye de kwahi na ye se wo kakra wo nsam ntino de ope na wo ye obeware mienu na wo ka kire wo yire no so obeware mienu ana wanka bibia ankyere no mawara kodu baabi na oba ne bagi na hom na so mo ba badwun no afi na akoko fam empena awenga plaketua na oba bedi no na wo yire so to no osi moja osi si huniyema na de na wodi abofra ne wie no ama na afa be sheet no ensi wa ma na ensi be sheet no na wo ja no ko je so wo yire de ono no ye bola bi ma mfa ne nya hwe aye dum rebe o mien show respect emfa ma ye yire no sade we ya presiding elder ye yi e hwe so oba no mbu no e hwe se ne yire ne kra no ne tene kra no oye bibi accept bola bi konko bi kra de ma no sana ise membe bi nso eye obu akofam plan no ane one na yire e be de so no obedi oba no wi a ade na akekeka so no oba na esi no ma na nsi na na yire na ba oba beda so no esi mummy show respect pa na mwaye na sade we dey say koso sade a na ye say oyire na mu no fa ne nyehwe hu ne so ye bola na fe so for ba na no so nware na so be ware mienu a fashion asem de bia meka sa di ka fashion as so pene so a fine one person so ne jano so ntumi a jano nene so kwa kofo bi no so be ka che na no de obepere so no afa na me ami munu me giri so baby en ho a obeka se ware ba kofa ka no obaby ampene obaby en ho obepene aka se okay mate ne bia di so ba no na adwe mu se bia enche da anye pepepe en obepene so nti me show respect e ma ye yire no mo pa show respect se ni ya hwe video no odofo me so say over subscribe no one like no one share na fe o do comment no so ayeden aba aha na me do besi macro. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute?
We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.